Live Sport, J Sport Football TV yawe. Ferwafa ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano iwacu mu Rwanda. Ni ishyirahamwe rishinzwe football. Ferwafa yashyize hanze amabwiriza mashya yo kwandikisha abakinnyi muri BK Pro League 2026-2027. Niba utarabisobanukirwa neza, BK Pro League ni Rwanda Premier League yahinduriwe izina. Ferwafa yatangaje ko amakipe yose azitabira shampiyona y'u Rwanda ariyo BK Pro League mu mwaka w'imikino wa 2026-2027 agomba kwandikisha abakinnyi hakoreshejwe ikoranabuhanga FIFA Connect Registration System, uburyo bwa FIFA bwo kwandikisha abakinnyi. Muri iyi sisiteme nshya ya FIFA Connect Registration System, hari ibyahindutse. Hahindutse amafaranga yo kwandikisha abakinnyi. Umunyamahanga azajya yishyurirwa miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Umukinnyi w'umunyarwanda azajya yishyurirwa 5,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Umutoza w'umunyamahanga azajya yishyurirwa 500. Umutoza w'umunyarwanda azajya yishyurirwa 100. Ayo mafaranga azajya yishyurirwa abakinnyi bose, yaba abongereye amasezerano cyangwa se abahinduye ama ekipe. Ikindi kandi hari ibyangombwa abakinnyi bagomba kuba bafite, bagomba kuba bujuje. Icya mbere, amasezerano yasinywe kandi yemewe na noteri. Icya kabiri, amasezerano yemejwe na Ferwafa. Icya gatatu, icyemezo cy'isuzuma ry'ubuzima, medical examination report. Ubwishingizi bw'ubuzima, medical insurance. Impamvu y'ibi ngibi Ferwafa itanga ngo ni uburyo bwo kurinda abakinnyi, ngo no gutuma amakipe akina Rwanda Premier League, BK Pro League akora kinyamwuga. Mu bindi byemezo, shampiyona y'u Rwanda 2026-2027 kuri buri kipe igomba kugira abakinnyi byibuze 3 bari munsi y'imyaka 21. Ibi ngo bikaba ari uburyo bwo kugira ngo hazamurwe impano z'abakiri bato, mbese tubone Amavubi y'ahazaza, dore ko ubu ngubu byo bikomeje kugorana. Ferwafa kandi yashyize hanze ibihe 2 byo kwandikisha abakinnyi. Igihe cya mbere kuva tariki 10 Kamena 2026 kugeza tariki 30 Kanama. Hanyuma igihe cya kabiri kuva tariki 3 Mutarama kugeza tariki 31 Mutarama. Ferwafa irasaba amakipe yose azitabira Rwanda Premier League, BK Pro League kubahiriza aya mabwiriza, bakayakurikiza uko yakabaye, kugira ngo shampiyona izagende neza kandi bizace mu mucyo. Nsatira umusozo, ndakwinginze, ndagusabye kanda subscribe kuri J Sport Football TV kugira ngo dukomeze tubane, ukomeze ubone ibiganiro twateguye byiza, byizewe kandi byagira icyo bikumarira nk'umukunzi wa football. Rero bana natwe ukanda subscribe, uduhe igitekerezo hasi muri comment. Bikunze wasangiza abagukunda cyangwa se abo muziranye cyangwa se inshuti zawe ku mbuga nkoranyambaga iyi video, nazo ukazibwira ko zikeneye gukanda subscribe kuri iyi YouTube channel kugira ngo zibone amakuru yizewe.
Tukiri aho kandi sinamenya ibyiza ngo ndeke kubikurangira. Ishuri Skills Driving and Language School ni ishuri rikwigisha indimi, rikakwigisha Icyongereza, Igifaransa, Igishinwa, Icyarabu, Igiporotige n'izindi ndimi. Bigisha kandi amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga kategori A, B, C, D na D1 na F. Kandi provisoire ni igihe gitoya, gukora byo ni ibisanzwe rimwe. Your future is our mission. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 07 96 89 79 81.